Kumba shispa tam ki security guard na NIT sora kilapin pau kejing bitar bat kejing kiamen siem persya eka agency security thamai kanot e security service na Assam kabarang shushimti eka kam lakin no bagani eka agency kilapin hap kerdan yeki security trai jila ki babat ya kapos ASO bat supervisor bat pan pisa kum kabai registration hadu khatsan hajar na ki gan bat arpo hajar na ki ASO bat supervisor kaba bamjudan haki agensi bermencuah. Ha kesan terik kela lingkot arja arpusan, kehinyo trap National Youth Front South East Sora Circle, kelahiar tuklar halor kani kaman, Henry kinong pet jong ke agensi kilakam bakim tip AA shapang ke jingpan pisa, bar ke jingpin hiar kedan, bat kilaong ba ubah halor ke agensi unwan ban keren la syai kesni. Unong ai kitien ka seng uba ban job kongwir, uloong baka seng kadap da kejing smokia, bakan pan jing pensyai la syai kesni yaki agensi, kala yo ne em yaki jing bet na kesnong bat ka ki HADC. Ulapan ken mauru bakat kum ka agreement bat ke NIT, kinu ki agensi thamai kimdei ban wengi ki security trai jela ki beladon lupa. Nakaliang uba Medi Karsenteng, uwe niki supervisor ulaong, baka agensi thamai kalapin terekam mika policy jongka da kabaweng niki ASO bat supervisor, bat thong niki ex-serviceman ki banabar jela, wat haba ki don ki ex-serviceman trai jela, ulakin noru ba ke jingpan pisa khatsan hajar bat arpo hajar, kam syam ladon haka agreement jongka NIT. Kami happy. Ya pi lain teman ngimla itu bensiu. Kami happy nanti. Nama beli ki item Syriam. And then next part ki ona dah fi kuat bancam uniform ting saat kan. Nila bancam uniform tambahin sa deduction. Kili aku melihat ke SIS. Melihat ke SIS ke penbiang na dong sedong. Lai jul ke tupia ke uniform ke penbiang na bentaban keliang. Dari mentapat ka kani ka abitang kawai itu piang tang sidu. Mahirnya ya kata. Dan nalo kata katsan hajar mo naman siyo. Wada ka ranger security ka to jingpiang kampanye kata. Ini kalau mbak nakaliang junior company bertemahi narus tarik ulah simti yang ni mensual ada itu SIS company. Dan rey nakaliang junior SIS company ulam laksuk banyu ya ketenarang ni. Dia layok dok dunia UNI SS National North East Security Service. Ya pada kejengwan junior company bat ulang bak polisi terkam jung kadon sibun. Dan apa dengan kata kamat dengan polisi terkam ke jung tangkawai hi ulah pensengau sengi wong bak polisi jung hi kasim yaki ex-serviceman hai bedai bat kaliang jadi supervisor. Dan nak kaliang ki gad wong makin ne beki ju. Kat ba ni la ong bang la trik ars nam kan ke company. Regi la persang man panahab ya kapus ka bedai kapus supervisor nang ta ESU ke bang ibat di kasih. Kila man thong no di khala jaj. Ti habedai bakata ngila ya kran dan nak kaliang company sangam. Ti ngila kran bat ka NIT ke office. Dan nang tai kila peni ngi baka agreement hi bakila ya te. Ka belasan du director hi kala peni ba peni sayang tu ba ya ki barim hi lagi de ki guard ni lagi de supervisor la penne. Dia ngis ngolingo ba kane company pada kapan hap no yang ni. Jika wei ru kalong ba apa deng kita ki supervisor jengi kasi ki dan arngot ki de ki ex-serviceman. Tikini arngot ex-serviceman ru ki sapan hap ki ong ba ki kim de ki ex-service haba ki de ki ex-service balik ki penhap ki. Kani ngimla ban sutu jingle jangan de company. Bat saka wei ru kata polisi jengki ka ong ba ngi hap ban siu khatsana jara bedai bat ka registration mo ni haban siu sekali ke company. Bat yang ni ka khasan hajar ulah haban siu ni tangap por banai. Dan nak kalian kejongi baro hikini bang yang lah ni idap dak kajing sok ya ba. Kampat jusya mang nong no bang ni haban siu khasan hajar sakadong no company. Dan nak kalian kejongi gad ki haban siu khasan hajar. Nak kalian kejongi ki supervisor ni haban siu hadu aku hajar. Katas nem ni lay tray bat kiwe company. Kamnon ke bangi haban siu khasan hajar. Tika polisi yu bakan company kawara ke bang nak kalian kejongi haban siu hadu tak khasan hajar. Hang ni pun hi kena ki baduk ki basuk ki barang ni ki support ya kayeng kasam ki babsai lagi jong ki kun ki kiti. Dari kata khasan hajar ko kisim te kala along ke ba sebab palat ke bangi nak kalian kejongi baro ngim la ban pediang. Kalian kejongi dengan saya perkat hi ngin yele kumno. Ngin nya hi kejongi kran bat kan company ula ong ba nak kalian jong wahe un 1 minit ngin saya kran ingin saya pentip kai ka ban salong e ban saja kai ka ba ka decision kami nak kalian jong kata company tan ri nak rai jong i baro hi ngilasim bai menginum siu kata khasan hajar. Ho ingin siu ya kata ka bai registration tang balong kanum dei hadu kata khasan hajar. Itang itai. Kat adu mentah ingin palak ban kenduk yaki kidang dan tang ini ki berit. Habangi song banyak kran maki kilawan
Handai nak kalian cuki kelek bantat kiti ki ong baik bangim tep ye kani nya banyak keran baik bat ka uturai jong company tingin ang up yo bon wan sini mi yo banyak keran bat baik dai ini kum ka jing sutu jing ka jing tip ka jing kedia no jong ki mo ko mangalong mene arngot ki service ang ni dan tagi maki ki bias ki ong bang ibu di service rai mengi dan arngot ki service ibadai kasih dan raya ki kedia no tigi mat sin bagi kedia kadang ke salindat namar ba iku aban kedia saya ngi bana jerong ba kinla ban lek kat baman habedai pada ki gad ni kalau ngapasok ki bakin lek kun nuro Cukup bolok perang ta. kada hadu menta di gila don arngot ki bawan kita gidi na po asam bat undang don sewei banwan kita Tulis si kata kaji wan rung taki bina balik si kapan i bakan dengar komentari kam ke agensi kalong ba. Kumbolong mata ka klik kadon kaji lek silang ba. Ki kwa am pedrung ki biro jong ni ke i try kaji IGP kum ki brio lek si ki ba na po ka ka. ha ka jungi ka jung sutu jungi te kadi katahin na kaliang company ko ai ban perung lagi brio lajong ba kinyo ma ban kontrol ya kadi ka institute ang de namala ka jing don mangi kasi ngi barbor ngi juyang na bantaki kena mana mata ki lokal kumun si ongno lada kanu company ka tungu ban yu right ya ki ngi ju island de lada ka jing don jungi hi kalong ba long tingat mo ya ki dan ta ki tungu be direct ban kedia im pet yang hi hoi ka jing subang ngim don ka jing subai eru ya kan company tamang sulung apa kata polisi jong ki mo kumno ka kata polisi ka bakomno ka ba ngingi haban siyo do kata ka sana jana kata sana mi la yatre lani bang siyo ngo shrom sana ngi wiki agency do kamdon mangin siyo do kata ka sana jar lani arpo haja Pun nalor kan ke company kumbak nutli company sara kila don ya. Bob yo ini ka tanda. Ba priya. yang ni gila dan lai tili bat ka di romana Kemudian kita ki artli ka patan ni. Dai kampat dan kanu nuruk ngi uniform ngi sukit hibai ka jinglot kala ban long tang po sa sana haja tinta ka dega big amount ko ba duk sana jar apa haja ikna opli ki baduk basuk nai kin yo opli to ba di ki bo priya jong kan dit. Lek si kidon jing tep e lor kini pan. ngam try ba nakaliang kan IT kan jing tip badai bat kan ni namar ba nakaliang kan IT do agreement kala kredit sai ba ngin siyo tang kata ka fees ka badai ka uniform fees dan nakaliang kan IT do kamla hidu ban mention nang tu kat no kata uniform fees namar ba kam tip ya ka riet mo jong company ka bu kat no Tiki ka demand le ke jing dawa ka jing kwa ka pi kam ki. Ka kan hon ki security pa. ka demand ka jing kwa ka jong hi kalong ba nakaliang jong hi nginum accept ya kata man nginum siyo hiru te man ngangai ba lemba kan ni ka media ba ibor ba halor ba jong kan IT ka tangkin sim khialam kan dia banyak kan ba lor ka jong ya jong kajingwan jumi kum kaseng hani kajingwan ban ya kendu ya dari kum chat hani nomor pengilakli ya agency bubat ya kan ka security ka nes hani wan mata kan ka agency security pada ka northeast northeastern security service nakaliang kajing yo jokaban shim ya katandar hani kum ki SG security ka kan iwan hani halor kajing komplain juga ni ki produk personal jungi ki baterai ya kan ka kam kum ki gat adu ki babat ya ka rang ESU supervisor bat ki SG security kan baru ibedan hang ni di kajingwan jungi hang ni kalau ka bokongsan ka ban kong ka bang ni hap ni ko penwan ban peli jingkeli na kani ka agency haka bayadai bat ka NOC kalayo buwan bakali mine kalayo ni ya ke NOC nang ni nako kani ka sinong joka ilaka sa sopen kapaar kabang ikeli ya ka trading license tu kalayo trading license nako ka district sale nomor kani kangat nako ka sectional area kata-kata lain nakal yang juki kimla ban jibab ki ong ba naman nakal yang jung ni agency ubashim ya kani ka kamu agency ubahedu po shibet janmit bat nagaling kaseng in pelong kajing kendu biang batu lasai kasni tena kaleng jungi shua berkeran halor kini ki markat kum kajing ya mir jingmut jungi bat kini ki nadu ki supervisor ESO supervisor bat kini ki kat ibadan hang ni ba kat kum ka agreement ka badan bat kanit ba kimdei ban welcome ya kini ki nakirang jong kini ki supervisor ki ESO supervisor ki badi ki jai bendukasi kelada kawan kanu ke agency security jong ki wepat ki agency mo lada kiwan hang ni kimut kini ki produk persam jungi babat kini ki post ki di banek be ya kanika kerdan kani garang ka bakibat de ngiwan ban banjur ya kani agency bagade ban penek ya kani pat hadin juga ni pat ka ba kongsan kalong ba nakaliang jukini giga ki
nadu ESU supervisor pat kini kikat kumju ki ong ba kidap da kajing sungulungo akabami kane pa kindu ki beri ba tep kam hang ni kum ki kamgat ba kinrung hakani ka kam kamut ba ki hapan siu ya kata ka khatsan hajar ki ba try kum ki SG ki kum ki skor 3 bat ya kini ki babat ya karang kum ki ESO supervisor kin siu arpo hajar ti kapa kongsan ngi keli meneru kamdon ka jubab ka bola ban pensyai halor jong kani ka arpo hajar bat ka khasan hajar namar ka jing bamdon jong tau agency ubahedu ubadai jong kani ka nes tin nakaling jungi ngisngo bangi kerensyai ya kani ka nes ka bawan temai hangdi ba lasyai ka sngi ka dai ban sei lut ya kikot kisla ki dokumen adukan NOC hadukan trading license namar bangilai isyahi kani ka isi ka pemerintah kepada diskursil baka ong ba kamla syu ban pas ki trading license habaya dai bat kinu ki kam ki bawan temai lada ki dai kini ki agensi ki bawan na baru jong kini ki skor 3 namar ba hangni hapo ka jela jungi ngi lawat ber research ngi lab ru bakidon ki agensi khasi ki basim ya kani ka kam ki kumbungin syai example kum ka ranger ka tanado bak elai kidon kita ke balengo kalong balai kita ki agensi khasi jungi ki bio hangni ban pentri kam hangni ban yo ya kani ka kam ya kani ka tandar kum ban tep ya kini ki gat di balai kani ka nes kawan hangni namar ba kawir ki mlak ban pensyai ban pen i yang kata ka NOC ban pen i yang kata ka trading license di ban kaleng jungi ru ngilai keren mene ba ki de ban tep kam ka baningkong mungsyap ki di ban tep kam ya ki lokal ki paradok prasnam ki jungi bat ki de ban pelai ru da ka advertisement hakabaya dai nadu USU hadu ki supervisor baka kun pajing ekran jungi ki umbu ki .com de kita ki ex militant ki ex ki pergi bela showtime ki kam militant de ex service de kamut naka leng jungi ki pat lada ki pelai nak da advertisement de kabomot kababuan ki jai benri jungi ru ki bade ki ex service ki ba dang syong ban ki badang syong untuk ki badang up mo ya ki kam begini yo kum yakin ki kerdan ESU ne supervisor ban mereka belengo ke belong ba mentang isu ba nang ni ki persyang ban pengkeria awak iki ki supervisor ki balalong fit ki baladon hak agensi ka barim kani ka sis ke baladon ni ka barim dadin bakal ayo kani ke batemai ki ngisngo bukis ngo ba ban pengkeria no ya ki tengi minum ailar mana kaleng juga seng minum ailar kani ka kini ki supervisor ki agensi ki supervisor bat nadu ESU hadu supervisor bakin kenderia nakarang juki bat pagi ketu ikenas bakade ban penek ya kani karang lada kalalong ke bafit balada kalabiang ikut kisla nadu ka trading lesson hadu ke NOC lada kalabiang lot ropai lada kane hangdi bansim ya kani ka kamru ikentu ba ki jai bener jungi ki berdak bersam jungi ki bon ki balalong fit mene ka katu kat ni ki call ki dangwan hangi ka bayade ki bakwa bantep ikini ki kam gat hangdi ki khasi ki belapas ki training kum ki home guard kumna kini ki we ki jai agency ki beladon ya ka certificate te hendak ki bon ki ba pala bandung kam ni tinggi kentu hangdi ba kinum ailat ba ki we par ki jai bener kinwan bantep ya kani ka kam kadehi da ki jai bener jungi ki banon bantep ya kani ka kam wajar tina kaleng kaseng ikentu jor ba lasai ka singi hi agency badai shim badai pi badai kmi ya kani ka kam udai ban pensyai ban ai detail bha naka banta ka e bo shim ya kani ka fees nakhasan hajar na du ESU supervisor bat ya kini giga arko hajar ki bahe bakhasan hajar ki bre Igar kum kajing sngo jungi kaseng lada kini ki agensi ki bawan nabat namar kini ki agensi jungi ki badai ki jongki produk prosnam jungi ki don kembang lai sampul menne tengah sngo ba kajingwan juki ban kedia ya kini ki supervisor ni ban kedia ya kini ki SU kadai kawe ka beta ka ba ban pentron hakar kom kam jam jongki produk prosnam jungi kata ka bang sngo bang haban ti benia banwat benia kaseng bat lasai kan long ka jingi kendu pangin keli bu haban ai ke detail bar khoi ban kan ka basai wad akhmat jofi ki media ru yang ikerpat balat piwan lasai pihak ban simkia ban keli jingkeli bat bu ai jing persai halor kanika agency ka badang wan temai mentala kumbashi tayong ni ma lada lasai ka jingi keren jungi lada kasin lada kambiang ka jingi keren balada kila gemla ban penbiang ki kot kisla ki babiang ki bakila ban sim ya kanika kam hang ni hapo NIT kanika agensi ka ba temai menta ka badai na ba te ngingin persyang ban ya kendu ya direktor jong kani ban masih bang ya ban tur saka district council ban keli ba kanika
agency ka bamanta kan ikan North Eastern Security Service hatu pila ain em ka terding lesen bat ngila balik ya kendu ya usoda jo kan ika ilaka size open hatu pila ain em ya ka NOC hakabaya dai bat kan ika agency ka ba thamai bat lada kimpat biang ya kini ngiso ban ong ba nakaleng kaseng hingap simbe kesenjam ka ba ngihaban kerpat ya kini ki agency ki badai ki perdok persnam kum kita ki ranger kita nadu elite bakin wan ban apply ka kam tendar hang ning bakin yo pli naga jaka jong kan ikan nes kabayo kabat mai pamata nama ini jawab ini kata nama kartu agreement lupa kandidat kene ala dong agreement lagi barin क्योंकि जो एग्रीमेंट है ना जो सुपरवाइजर खासी लोग हैं जो एग्रीमेंट में वो सब अभी तक चालू हो जाएगा कि या क्या बात हो रहा है? जो वो अभी बात कर दिया वो आएगा हमारा हम लोग तो सिर्फ उस काम के लिए एग्जाम शीट करने के लिए हमारे कोई ना उनको निकल सकता है ना हम उनको डाल सकते हैं। ये बात ये थी कि आप सिविल का बढ़ाओ डायरेक्टर साहब वो आएगा तो साहब के साथ बात करते और नहीं तो पेंशन को पूछ लो हम लोग खुद बात तो बात करते साहब कल आज आएगा या कल आएगा? आज शाम तक आने के लिए कितना बजे आएगा? वो तो बता रही मैं बताएगा जब फोन आप लोग बोला भी निकला आसाम से आ रहा है? आसाम तो कल तक मिलेगा तो 320 साइड